The project PEASED was implemented in the period from April 1, 2024 to March 31, 2026, by partners representing trade unions and employers' organizations from all over Europe, Bulgaria, Poland, North Macedonia, Spain, Montenegro, Portugal and Belgium. Now that the project is complete, what positive changes has it brought to social dialogue in the energy sector? Projekat je doprineo jačanju socijalnog dijaloga u energetskom sektoru i pomogao nam da bolje razumemo izazove pravedne tranzicije. Kroz saradnju socijalnih partnera razmenili smo znanja, iskustva i evropska rešenja. Ovo je važan korak ka održivom i socijalno odgovornom energetskom sistemu. Промовирање на соработката меѓу работодавците и работниците, поддржување на одржлив и инклузивен развој и стабилност во енергетскиот сектор. Desde nuestra opinión, pensamos que una de las lecciones aprendidas o los cambios positivos ha sido claro. En aquellos países o regiones donde el diálogo social se organiza desde un principio y está inmerso en las políticas, en las estrategias, desde una forma temprana y de una manera técnica, más que política, la transición energética del sector se hace de una forma más rápida, se consigue que sea más estable y se consigue un sector más competitivo. Este proyecto nos ha permitido, nos ha fortalecido al cooperar con otros actores europeos que tienen problemas similares, pero desde otras perspectivas, ha mejorado nuestras capacidades técnicas y nos ha introducido herramientas que nos permitirán anticiparnos a los problemas. Sim, agora que concluímos todo o projeto do PSID, no nosso país, em Portugal, trouxe-nos as vantagens de conseguir, dentro das nossas organizações sindicais e patronais, podermos discutir a transição justa, verde e que responda aos anseios e à esperança das populações, mas também das empresas. No entanto, aquilo que verificamos atualmente no país é que esta transformação verde está a deixar imensos trabalhadores para trás, nomeadamente com o encerramento de fábricas de produção de energia a carvão, encerraram 2 centrais, mas também o encerramento de uma das 2 refinarias de petróleo que tínhamos no país, sendo que estes encerramentos não foram acompanhados de medidas de proteção aos trabalhadores. E tampouco aquilo que a economia portuguesa necessitava na altura, já com estes encerramentos não houve alternativas. Apesar de Portugal ter muitas empresas e já produzir muita energia verde, a mesma ainda não é suficiente para aquelas que são as necessidades do país. Esperamos que no futuro, e com aquilo que aprendemos na discussão que tivemos no projeto, possamos agora, quer as empresas, quer os sindicatos, juntamente pressionem o Governo para tomar medidas que levem a que ninguém fique mesmo para trás com a questão da transição verde. Po zakończeniu projektu widzimy zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dialogu społecznego w Europie, a także w Polsce. Czasami ten dialog jest bardzo powierzchowny z pracodawcami. Rozmawiając z kolegami z innych krajów, widzimy, że problemy branży energetycznej są tożsame i obrona miejsc pracy, która jest kluczową domeną związków zawodowych, rośnie w siłę i rośnie tak samo z pomysłami dla naszych związkowców, dla naszych pracowników и для наших споек, с przyszłością dla całej Европы. С реализирането на проекта насърчаване на социалния диалог в европейския енергиен сектор се затвърди, че социалният диалог и колективното трудово договаряне имат ключово значение за развитието на трудовите отношения в България. Те създават механизъм за балансиране на интересите между работниците, работодателите и държавата, като насърчават стабилност, предвидимост и справедливост на пазара на труда. Ефективният социален диалог допринася за икономическия растеж, социално единство и устойчиво развитие на страната. В контекста на предизвикателствата, пандемията COVID-19 и войната в Украйна, проектът придобива особена значимост. Кризите, породени от тях, имат трансграничен характер и засягат цяла Европа. Това налага активен обмен на добри практики,
координация на политики и съвместни усилия за укрепване на социалния диалог и колективното договаряне. Чрез сътрудничеството между международните партньори се създава възможност за сравнение на националните модели, идентифициране на ефективни решения и разработване на устойчиви механизми за защита на работниците и бизнеса в условията на кризи. По този начин проектът допринася за засилване на европейската солидарност, повишаване на капацитета на социалните партньори и изграждане на по-устойчиви трудови отношения. Съвместните срещи допринасят за насърчаването на социалния диалог и конструктивното участие на социалните лидери, потвърждавайки своя интерес и ангажираност към проблематиката на социалното партньорство. Del proyecto nos ha permitido ver y conocer los avances producidos a nivel europeo entre los países integrantes, incidiendo en la importancia de fomentar e implementar posturas de diálogo comunes en el marco europeo, siendo necesario establecer un control, una supervisión y una evaluación de las medidas implementadas, las cuales tienen que venir reflejadas en un plan de acción que sea coherente y adaptado a las necesidades de cada región o de cada país. Este plan de acción deberá de constar de un planning y de un cronograma claro en el cual queden reflejadas las responsabilidades tanto de la parte social como de los empresarios y el gobierno, de forma que se permita evaluar, controlar y realizar un seguimiento del mismo y de las medidas que han sido acordadas.